Kipai riungai jong kat peple Chiliang Rai CMC Parish Juai kila kendok lang krui hakane kesngi utrai ka apa aterik jong uniu benai nopra arja apusau masin wai keno wina Christmas hangne haplau yang school Marian Hills ban lekmen yak advance Christmas hakane kecingnya lang lekmen Christmas jongki lalam kemat da isamla prangshwa syadam bat isamla unify lekiang Layo ya kecingkran piang senyapa na ima Anthony Lelu, i chairman jongkani ke CMC, kecingruai na kisamla, keskit na keseng kentai kani ke CMC, bat kecingkran ki basnyau tenat bat syom mensim na i sister Matilda Karjana, FMA, i badai i superior ke St. Mary Maxwell Convent, bat na i father Hilarious Lamere i parish priest jong ke Jowai Parish. Kabakam siyaw tena syusyu kalong bakani ka CMC ka airu ka kusnam ya ki kena ki beshim bentabha ha ki jing hikai niam kabakani ka CMC kala pelong baro ashisnem kabala ai kerteng ka shlem tibriu tiblay la ai kusnam ru ya ki kena ki bejob ha ki jing yakop beper kum ki singing quiz drawing bible reading competition bat ke kusnam ke bakerpang ya ki kena ki bayo ya ke 6% attendance ha ki jing hikai niam hadin kini baro la yo ya ke jing ot ya uki Christmas ke jing kren kublai na ikong Felicita nong hulu secretary ke CMC ke jing duwai penwai bat ke jing ya di syas nyau pa They were I belai the EU haki ito Maria Kokon next then wa Epsilon wa mayablay nakadang lai por ka the head the sun the biang por ka uya poi ka poi man they were tip lang hayung hasem they tek tin go wa wiu bru wa pertut Joseph ha ite por in excelsis Deo. Let's go. Let's go rock, 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 let's go rock, 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 let's go rock, 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 let's go. Ngipeni ke jingkemen jengi sama, tekan jingkemen kade banwan na po ke donut jengi. Mentakasni ke CMC pepele ke I prize yiki kena, wah itu kiba wanti style se kiba job aki competition kiba lebha, oh ni I prize kidairu kisni kipor kibangia keliang, wah ngia keliang iki jing I smubha. Ya ki paralong ki bahaya ngasem ya no mau kini baro bunsin hakan ikapor ngile ya kan te ngan ai fika message ke bangan ai pim takasi galong ngi ai prize ya ki kena ngi ai jingai subha ya ki paralong jengi benda ka we ke jing ai subha ka bangi dai ban ai umanu badai ban yo ke jing ai subha ka babatam ujisu mau ujisu ulawan sekali ke partai, no ulawan kesakha, simi kata jinglong beriau naga benta jengi ula ai ala de naga benta jengi na dong sedong ke jinglong beriau ke jinglong belai, ndai mengipat ngiperkat, to ke ai ke present ke bangin ai jauh jisu, ke present ke bangin ai jauh jisu ke babha ke dei ba ha ka por Christmas amdai tang ha ka por Christmas mo bat kamtam mo namar kan ka por Christmas kalong terpang henry bangin ai ka jing em jongi ka ba pura ka donut ka ba pura ka donut ka ba khoi ka donut ka ba don sisa ka jing e jublei kum ki khun Kristan ladang ilong kinong pop mo ka e ka bangin dai
banle ngile ya kata mo pen thamai yela ka jong ka jing im nang bangin yo ban ai ka best price na ka benta uklong jisu kumbangi ai price ya ki kena lane ki jing ai ngubha ya ki paralok parajo tekan kedai ka babha along ladangila bad ngimla ru haban persang kat badon kala bad ha kata karukom ngi penis ngobahayu blai bad ka Christmas jongiru kanlom kaba songpun kaba songkia kaba koridor kaba internet namar blai namar ha ka mensim jongiru ngila ayu jisu daga download kaba koi kaba suba ka download kaba yau palat bani barok badrengkat kini ki bangile syaba tekenta tong ini persang mo ngidon satang arsi ban pentre janai ya ka Christmas satang arsi ban pentre janai lade bangin la ban IT au play ya lade kumbagile ya ka bayu syaba te ngai play fi Christmas basuk bat bakmen ai bau kulung jisu un manra bon kijing tupu gada haki ying kisem jompi haki kon kikti jompi ba kajing impusan jongi kanang yat seprang da kajing slol da kajing bat da kajing kapu gada kaba mauhi unsa penbiang unsa pendap yangi baro. Second, Benny Frida di Lulu Nang Holo. Third, A Tmu Deme Lulu. Siapa yang kita putih yang pi, siapa kini kita kena job haga group 3 haga drawing competition. Tak boleh sebut kau ya kepentar yang pi. Tak kodi ya ke group 4 datu haga drawing competition. Ketika first tau ya dari segi pot mi, second ya dajit mi lalu, third ya do B tarti imaya mukhim. First ya do dari segi pot mi, second ya do dajit mi lalu, third ya do B tarti imaya mukhim. Ini por kudio ma setarmo siapa bimau distribute ini prize. First yo daga dari saki mukhe potmi, second dajit mi lalu, third bis tarti imaya mukhim. Congratulations to all the winners. Pun ma. Saat kui ke prize ko ke por ko man kerpam hadu kate to yiki kena ki wada man chispa ka attendance yang ki hedging to o Islam to play ki wada jo pep ulai chikani ke Islam to play ke jingi kai ko ki he yang ko ki ya ki kena te chow gini prize chow announce gini job tengah dia yang kerpa di viewer siapa view ke jikta putih hedging itu kena ki 100% ka attendance ki nei benta ke Islam to play te class 1 dia ada class 2 dia aga group 2 dia ada Ignatius datingan lalu haga kelas 2 Lan Miki lalu wow Frederica Selenia lalu kita ini kilingon kiwawan 6% hak tu keslem tibru tiblai ko lopulai dengan CMC yang ini siapa yang kita putih yang pi yang gini kena kiwada
live hagai jigi to waktu Islam to play kodela ya ke secretary yang ke CMC yang ini conference dan holo yang fa view ya kini ki prize cha kini ki kena ki wada lebha ki wan pha ki wada em ke kemensim ko abos nyao ya kita ka jigi kai ki yang ki nong kai man ketiau kelas 2 to Ignatius dengan dulu grup 2 grup 4 Venantius lan Miki dulu Freddy Rika Serena dulu dan kebelah sebut kom ya pada saat ini segi price segi job but Haga juga pun ada yang ke CMC hi, ikut play bokir yang ke gitu kena kiwa job juga ni competition go fair. Pada kerja upor, kentu ke ya kena kiwa dem apa ke CMC yang ini kentu ke duduk ikiman baik, ikiman pa, bosnya pa, view pa, ikon yang pi. First prize dia ada 1 punch ngai mi sumo, second dia ada leda kini tingkan, third MR bot. Dawan sakani sila wa hewan mi lalu siapa gini kena kiwa kerpertai once jadi sejero yo api ya gini price ki api first to 1 pencengai mi semua siapa ini kita api yang api second dia ada leda kini tingkan third dawan sakani sila wa hewan mi lalu Hanging board, could you please, Sister Phyllis, can you please distribute the prize? First, the every young Suyam. Haga first biang, the samtumen I basa. Second, Itmu Jamil Lalu. Third, Bini Frida Di Nahulu. Wakalabiangki Pesat. Congratulations to all the winners. And thank you, sister. Katunuan upay jaga grup siapa ini tapi yang ini kena tua kedua siapa wan yang sedih yo di persiapan first yang di pasar second Dajin Mi Lalu third Rika Selin Lalu. Congratulations to all the winners. Thank you, sister. First, we are Freddy Rika Selina Lalu. Siapa yang cinta peti? Second, dia ada Ignatius dengan Lalu. Ignatius dengan Lalu. Third, dia ada Labiangki Pesat. Labiangki Pesat. Aku boleh sebut begitu bagi sama teaching prize bagi kita. First, Najmud Suya. Second, Dai Kerpang Midha. Second. Second, Dai Kerpang Midha. Third, Felicia Talang. Haga grup tu luar sama yang first dia ada ke leda kini tengkan. Haga grup tu first leda kini tengkan. Second Ignatius Datingan Lalu. Third Ever Smile Suya. Congratulations to all the winners and Lechibon Pima.
Siapa yang kita putih yang vi hadir bersama dengan prize segini di kena kira lepas ada quiz competition. Tahu dah Nida isi syawar buaya second. Ketarwan buaya ada saya ikawar. Saya ikawar. Leda kini tekan. Siapa ingin tapti yang fi? Kita dia ada Quincy Mary Talang. Quincy Mary Talang. Kemudian cibon di kita kidang jam haka kelas 2. Kemudian cibon sesen ba yang kita ki. Komdu sam ikiman pasak. Sam kemen I pasak. Wah ini tapti tu dia lah. Sampai ni kita besar. Wah, aku first I labiang ki pasak. Him. Kubi go first, Amelia War. Next, dari Ika Talang. Next, Itmu dari Lalu. Sahabat Ika Cintap Tiki. Untuk your first, harga group 3, harga reading competition. Next, harga second, Rihun Catherine Pasak, Benny Frida di Lalu di Nahulo, Daka Wanchwadha. Harga second, harga reading competition. Rihun Catherine Pasak, Benny Frida di Nahulo, Daka Wanchwadha. The harga third position, yang ke group 3 reading, we are the every young Suyang. Every young Suyang. First, the Chandiam. Pasak. Second, Freddy Rika Senin Lalu. Third, Dajit Mi Lalu. Kini kita nak kiwajok harga reading competition. Siapa ingin cinta tinggi, sikit bagi memang di Bible. Tabha tadi le tabha isi yang fi. Kita buaya ada Felicia Talang. ABM kita tapti yang fi. Boleh cibun yo yang gini kinam jam buat siapa tayo gitu tak kategori mana yang pernah pi tak kita ke kelas 1 yo segi kelas 2 the first yo do one pencengai miki semua hanya dia Albert di second ke dalam Ika Mukim Ignatius dengan lalu Dua dia ada Albert ke dalam Ika Mukim Ignatius dengan lalu Wah lengut kihan dia Leda kini tengkan